Dobar dan i pozdrav svima ovde. Nalazimo se ispred Beogradske arene gde za nekih otprilike sat vremena treba početi utakmica između Srbije i Grčke u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo i ono što moramo da naglasimo je da je, sami ćete vidjeti sada kako to izgleda ovde. Znači, ogromna količina ljudi, čeka se na red da se uđe u arenu. Velika je vrućina danas ovde u Beogradu, za one koji nisu ovde, opet je preko 30 stepeni. Ljudi strpljivo čekaju u redu da krenu da uđu u arenu koja je već dobrano popunjena, a ono što je bitno da naglasimo zaista kada se pogleda ovako košarkaški, mi praktično nismo imali ovakvu utakmicu u Beogradu još od 2004. kada je ovde gostovao Dream Team na otvaranju Beogradske arene, zato što su tada naravno velike zvezde bile ovde koje su došli da uveličaju otvaranje Beogradske arene gde se naredne godine igrao Eurobasket, a sada imamo dva MVP-a NBA lige i to back-to-back MVP-a, dakle MVP-evi koji su u zadnje 4 godine najbolji igrači u NBA ligi, koji su sada ovde i to ne samo da su došli u Beograd, nego su došli u Beograd da igraju takmičarsku utakmicu. Kolege iz Grčke su ubeđene da će Srbija pobediti, ali pre svega zato što po imenima smo možda kompletniji tim što se kaže na papiru, što ne znači naravno da Grci možda nisu malo uigraniji i da imaju bolje rešenja na nekoj poziciji, međutim ono što bi mogla da bude naša prednost to je da nama, odnosno Grcima ne zavisi toliko ova utakmica u samim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, imaju već dovoljnu zalihu bodova, dok je nama stani pani, mi moramo da pobedimo i samo nam pobeda nešto čini u daljnim kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo koje se igra sledeće godine. Dakle, ovo je praktično su kvalifikacije za naredno veliko takmičenje koje je sledeće godine, dok posle ove utakmice idemo u Tursku da igramo još jednu utakmicu kvalifikacija i nakon toga naši momci putuju u Prag na ovogodišnji Eurobasket za koji smo već kvalifikovani i gde igramo u grupi u Pragu, a zatim nakon toga nadamo se naravno da ćemo uspešno proći grupu i nakon toga otići u Berlin na finalni deo gde se igra na ispadanje od osmine finala pa nadalje. Možete i sami da vidite koliki je red. Ulazi se polako u arenu, sat vremena pre utakmice kao što rekao smo. Možete i sami zamisliti kako će tek biti za recimo pola sata. Unutra već ima dosta ljudi, igrači se zagrevaju. Videli smo već i Nikolu Jokića i braću Antetokounmpo koji su izašli na parket i već oprobali obruče u areni i zagrevaju se za današnji susret. Što se nas inače tiče, samo da napomenemo da ćemo od naredne nedelje biti u Pragu, tako da ćete odande moći da pratite sve što se bude dešavalo sa našom košarkaškom reprezentacijom, naravno na licu mesta. Dakle, bit ćemo tamo, svi izveštaji iz dvorane, iz hotela naše reprezentacije, konferencije za novinare, izjave posle utakmica, pre utakmica, najave, zanimljivi detalji i sve ostalo. Bit ćemo tamo praktično uživo, verovatno ćemo imati neka uživo javljanja, odnosno podcaste sa lica mesta, kako bi malo prodiskutovali o svemu što se dešava u taboru naših košarkaša tamo u Pragu. Nakon toga sa njima, nadamo se, selimo se u Berlinu. U svakom slučaju budite uz nas i od sledeće nedelje uživo iz Praga Eurobasket kod nas na kanalu.